Баксаларды тазартырга керек. Керек. Агас кубактарды эшкертирге керек. Керек. Виноградты өскө көтөрүп бейлерге керек. Бейлербиз. Хуган киширлерди сесирге керек. Картофун да сесирге керек. Тик ишти кайдан башларга? Хаумыгыз. Баш каткан инде. Баксалардын 40 ярдырдай убакыты жетти. Haydi. Haydi görəbiz, күпмін görəbiz. Şunsa bulur. En mühimi alğa. Alğa. Her ungan baksasından nimegeler öğrenirge bola. Mesela Юрий Тажетдинов usta baksası. Әйдә булмага инеп карайык бул. Язгычларын нисек башкара икән? Алмагы. Алмагы. Нидә эшләр башкарау? Менә виноград бәйле берем. Аха. Алмагы. Виноград. Әллә һәзләрне күтәреп тә куйганнар. Әйе, күтәрдек. Иртәрәк түгелме? Юк, самы вакыт даже әзер кылмамда. Мен еще кар әрбитмәс бурын сукып алам да, асып куям. Ул yerдә ята, yerдә өстенә түгел, әле асып ята, җилләп ята. Нигә? Тиз сер бара ул күгәрә. Карасында сәлимә. Әйе, потому что елы дым тарта, и дымда ул сер бара тиз. Моны кипкән түгелме? Ничә моны кыркмай? Юк, кипмәгән утыры ул. Моны йөрим, әм булган. 40 ярамай. Әйшәп. Менә 40 уже ага башлай сок. Нашларны сакын шытырлаһа ул хыр бара. Моны хынган бит. Менә монда хынмай. Менә 40канда 40лар ике бур арасында отан. Бурга якын 40 ярамай. Аңлашылды. Ул тиз ки бар. Анау нинде сорт айда карай гал, анау мен бик охшай анау. Бу кара сорт яшелне беләм, яхшы. Алешинкин. Моны Бу кара сорт әллә барон тилләр, черный барон. Черный барон. Черный барон. Гомма хәдәнсе сорт. Бер тугызлап сорт бар, битәнең исемнәрен белмәйм. Исеме ладно, чур с ним. Уңышын секунд. Уңышын карауына карап инде, ничек карайың? Ничек карайһыгыз? Менә әйтәйек, менә ничек итеп һез моны кышкылык кадерләһегез, касан кыркаһыгыз, ничек итеп буларды күмәһегез, әзерләһегез, ничек итеп уятаһыгыз? Дер туңмас бурын. Мен кыркам, веткларын әзерләйм. Кышкылыкка уже язга чтобы үтергә, опять черноклар калдырам өдәмә. Имеш биргән бутакларны без кыркып ташлар керек. Аны уже 2 елга ул только зыяр китергән может. Һез кырккан бутактар нимәсе? Улар мен каплаһыгызмы? Мин алып ташлайм мен ситкә. Ни өчен? Ул яшел бутакларды кыскан ярата, йомшак. Ул ката нигә тимәй, ул яратмай. Тегеләр йомшак, тәмле. Шунда ярата башлайлар. Шунда ярата. Кайлар кышлайлар да я калдыралар. Шунда. Әйе. Явыздар. Нимә мен каплап елтаһыгыз? Мен тукларны урайым. Специально агроспан бар, армандар урайым. Урайым да желательно ергә ятмаһын. Ергә ятса, устрый башлайды. Дым тартайм. Дым тарта, бер яктан, икенче яктан өшергә дип почкалары. Урманда якын торган кешеләр, алар атына теге лапник алалар, теге хойный. Ылыс. Ул тоже яхшы сыскан яратмай аны. Җылы тота и сертмәй. Менә хәзер ölüp koydığız bitinde. Әйе. Ничек аны артабан карарга? Төбеннән дә ашламаһыр кирәкме? Көл ярата. Көл. Көлдә калий удобрениялар. Ул бик әсе удобрение яратмай. Ярамай ни мочевин белән морж яндырга. Ул кесе среданы яратмай виноград. Ярата нейтральный среда. Нейтральный почва. Мочевин һаң да надо или экскаваторга, или көл һарга. Ул нейтрализовать, реакция нейтрализации и кислота убирается. Виноградка худ ничек итеп куяһыгыз? Монда мен һипкәндә буларга һипкәндә. Сокырышлайм да күп итеп һибәргә кирәк. Ул часто һибәргә кирәк, ярамай. Ул яратмай, сәчкә атканда яратмай запрещено категорически. И сәчкә атып биткәч, берләнә башлагач, анда гына уже һибәргә ярай. Һеҙҙең тағы бер виноградик бармы әллә? Бар, мен күп. Әйдә икенсе виноградик бар. Күрәтәйем безгә. Әйдәгез. Виноградты нисек күрсәтәһегеҙ? Без белән бер ысулдан теге ширинкабай тип күрсәткән, икенче Ширинкабай тип шул отводка менән уны нема була ул? Бутакты алып ергә күмәбез, ергә якын торганнарын. Күмәгендә интә күмәгеннән сак кына
Хыдырға керек мына жерін. Шулы фулидан тамыр бере башлай. Сон скабарна пішпелі тәңі. Ес соққана көмәң. Ес фулида ол пул себе башлайың. Ол көдіге хем ми, ядғы хем ми? Ядны тәң олшы дәйесінде тамыр бере. Аңласылды. Анау майыныз хауат астында баяғы шүйдоқтар хақланам әлі. Жоқ. Әнем анда. Ху себе тұрған тешек. Әнесі ол хау әтірген тешек ол. Мен бенагат утаттыр алдынан мында траншея қадынам. Полын траншея. Нинде тәндікті? Кіндік кәтікеменді. 2 сантиметр тірәсі. Шынан астына бір 20 сантиметр қырсын қалдым, ірі қырсын. Турбаларды шыл түсірдім. Турбаны қойғас, Тұпрақ. қым қаларға керек, уақ қым үстіне. Ең бірісі жер бар бет, сұқылаған, подородный істегі. Соны ең атқа қалдыраған. Насар жерлерді мен алып таштаймыз. Басы, қаламет, алып таштайым да батыр жер ташып алып келем. Соны ер қалғанда күл қалып қалдырам түплерінде. Әрбір түпке отырты алдынан үргәне күл келем. Шунасы мұны отырттағын мұшынтені? Түйірлейм, әзірлейм. Бәрекейді сұқырышлайым да отыртам виноградларды. Төбіне қойғанда виноград яратмайны? Төбіне хипкенде біздің ерлері құмны түгіл біт ол. Мәтілі. Асқа текем ху жетмей, өтмей. Верховый корень теледі олса. Үстегі тамырдарына өтішайынды? Қышқыны өте шуға беріші тамырлары. Абылай Абылай хипкенде тамырлар хуға үрілі. Виноградтың тамыры көп мө тәріндікте бұл ау? Қайда ху шында үрілі ол. Демек, баяғы 2 сантиметрға ху қалдығыз беді? Ол шында болайын? Шында бар. Әм қышқыын хуқтара құрықмай қақпалып? Елға отыра. Гениально. Әйттім бет, әр жөнлі бақсасынан немегелер үйренерге болады еп. Мұна біз виноградты несекреп дұрыс отыртыға үйрендік. О, бұл бет настоящий чернок. Әр отыртыға боламы? Сорт кишмишный. Кишмиш? О, мен яратқан сол кишмиш. Әлі пәк әкін жылынмаған, әдәкі жылынған. Мәселен? Ер жылынған, ер жылынғас. Майда қазағында ана отыртқан. Алмағас. Бұл не де әкемет тұңыл? Бұл специально хағадақ тұта тұрған аппарат. Хағадақ? Әйе. Несік тұтаңын оңынан? Но мұнда әсіне медову қалаған бал, пиво қалаған. Ұшында? Әйе, елі әсеген варенье. Ұрлар елілер келіп шырады. Хағадақлар, сібінлер. Олар шындай немен яратылар ма? Әлі хағадақлар, шершентелер ұрса. Олар келіп шырады. Олар неше педалар тұтағы? Оларда қыртына зиян кетері. Бұлардың конкуренттері ме? Конкуренттен, бияттан хешік бет, құтылады ашайлар. Балын ұғырлайлар, ұғырлар. Демек, бұл яуыздағы юра, баға шайым деп ұсып келілер де, қыра есін хедіп қалып, бұнда келіп, түбіне түсіп батала қоялар. Баталар, сағымайлар. Қамерге батталарында, яуыздар, олардың орнын шында. Лира ханым, мына һеҙҙең өйөгөҙҙәге һәр бер тәҙрә төбөндә шул тиклем күп рассадалар. Шуларҙың араһында петуньялар айырым бер урында алып тора, бигерәк күп ултыртҡанһығыҙ. Тәҙрә төбөндәге үҫтер өсөн ултырттығыҙмы, сәстегеҙме, әллә урамға, баҡсаға сәсер өсөн дә ултырттығыҙмы? Бу петуньяны мин тышҡа да ултыртам, тәҙрә төбөнә дә ултыртам. Йылда орлоғын үҙем алып ҡалам. Үҙегеҙҙең орлоғонда? Әйе, үҙемдә. Бына шуны нисек сәсәһегеҙ? Ул бит бик ваҡ. Менә хәзер бу магазинныҡы. Әйе, был тупраҡ магазиндыҡы. Магазиндыҡы ла үҙемдеке лә. Әйе, ҡатыштырҙығыҙ. Шунан реаниматор белән обрабатывать итәм. Ул ни өсөн кәрәк? Ашлама. Әйе. Шунан ҡар һибеп сығаһығыҙ. Һипкәс, шунан үҙемдең орлоғымды һипкәс, полиэтилен белән ҡаплап, йылтырға ҡуям. Йылы урынға Йылы ҡуяһығыҙ. урынға ҡуям. Мына нисек ултыртаһығыҙ шуны? Хәҙер шуны күрәтәйекме? Күрһәтәйек. Моныһы баҡсаға. Хәҙер һеҙ Хәзер моныһын өйгә. Тәҙрә төбөнә Тупраҡ әҙер, матур. Хәзер һыу һиптем. Дымлы. Әйе, дымлы тамырын өҙмәскә әкртен генә машайтып тартып алһаң, ул үҙе килеп сыға. Алыр алдынан тәүҙә һыу һибергә кәрәк инде бит. Иң эреләрен ултыртабыҙ, ә ҡалғандары үсә тора инде. Үсә тора инде. Бер-береһенә ҡамасаламаһын өсөн ниндәй аралыҡта ултыртабыҙ? 9 сантиметр.
Ағын, қызылын аралаштырып отырып. Мына нисек кайдан беләгез дәфтәр? Мына икеһе бер төрле инде. Менә шундай язып куям инде, менә бу қызылы, менә монда ағы була инде. Ниндәй тәрәнлектә утыртабыз? 1-3 сантиметр. Йере рыхлый, Йомшак. йомшак. Һез утырткан сакта йомшак кына итеп утырттык. Без гадәттә сәскә гөл утырткан сакта төн шайтып, нык итеп, шайтып басып, шайтып куябыз. Йомшак тупракты яраткас, яй көнелә тупракты йомшартып торырга кирәкме? Йомшартып тотып нитәргә кирәк. Менә хәзер моңа күл һибәргә кирәк. Менә монда һеҙҙең Сискә бик матур ата инде. алай көл бик файдалы булгас, әйдә күбрәк һибегеҙ һуң. Юк, көлдө күп һибәргә ярамай, яндыра. Петуния оҙаҡ сәскә ата бит инде. Көҙгә тиклем матур булып сәскә атып утырһын өсөн тағыла ниндәй ашламалар кәрәкме, берәй? Ашлама кирәк, суперфосфат, шул же көл. Менә мин тышта утырткас, 25 сантиметр араһын утыртам. Ашлама суперфосфат, шул көл һибәм. Нисек мына яй буйына нисә тапҡыр һибергә кәрәк? Айна бер. Айна бер. Мәртәбә менә утырткас ашламаны һибәм дә, шунан азаҡ уже үҙем ҡарайым инде. Нисек сискәләр? Матур утыралармы, нисекме? Шул сәскәләр матур булып үҫһен өсөн тағыла ниндәйҙер бер сере бардыр бит ул. Утырткас прищипывать итеп алырга кәрәк. Семтергә кәрәк. Менә шулай. Иң осон. Менә шулай. Ул нимә өсөн кәрәк? Хуст ҡуйырып китә инде. Ҡыуаҡланып, тарбаҡланып китә инде сәскәнең ботаҡтары, әйбит. Мына нишә беҙҙең үҫмәй икән тиһәм, аның шундай сере бар икән. Сискәһе ҡороһа, аны өҙөп барырға кәрәк. Өҙөп ташларға кәрәк. Бутон ебәрер өсөн. Яңарта. Әгәр алмаһаң нимә була? Алмаһаң серей. Тағында берәй сере бармы? Яратырға кәрәк сискәне. Ҡул йылыһын һәм күңел йылыһын бирһәң, матур булып сәскә атып, бөтөн тирә-яҡты ҡыуандырып торасаҡ. Яҙғы баҡсала эштәр гөрләй. Менә беҙ бөгөн Мишбүләк районының Айыт мәктәбенә лә килеп еттек. Һаумыһығыҙ, Дания Фахретдинова. Нәмәләр менән мәшғүлһегеҙ? Әлеге ваҡытта без балалар белән сауыр дигән ағашның орлығын шәшәбез. Ул нимә була ул беҙҙеңсә сауыр? Туя. Туя. Шулай итеп орлоҡтан да сәсеп үҫтерәләрме ни ул? Орлоҡтан да шәшеп, шунан инде шул 1-2 йылдан соң үсентеләрне төп урыннарға ултыртабыз. Туяны ағасының орлоҡтан сәсеп үҫтергәнегеҙ бар инме быға тиклем? Юҡ, менә бу быйыл 1-нче йыл үстерәбез. Әйе. Моңарчы без аны үсемлекне алып үстереп ҡараған идек. Үҫмәнеме? Үсмәде. Әйбәт итеп үсеп китәлмәде. Менә инде без инде хәзер маҡсат ҡуйдык. Орлоҡтан үстереп, үзебезнең үсемтене үстереп ҡарарға. Әйе. Һеҙҙең тағыла ниндәй ағастарығыҙ бар? Ғөмүмән һеҙҙең мәктәп яны участогы нисә гектар? 6 гектар. 6 гектар. 6 гектар. Менә әлеге питомник безнең 8 сотый. Анда үстерәбез ширшы, ҡарағай үсентекләре, анда имән үсентекләре бар. Пирамидаль тирәк, ҡара ҡарлыған үстерәбез. Тәжрибә майҙансығы инде һеҙҙең был. Эйе, менә шул питомникта 1500-нан артыҡ үсемте бар. Әйе, менә аларҙы һеҙ 1500-ында мәктәп тирә-яғына ултыртмайһығыҙҙыр бит инде. Һорашалар булһа бирәһегеҙме? Сорасалар бирәбез. Ауыл халҡына. Ауыл халҡына да бирәбез. Но безнең инде төп маҡсат шул баҡчаның ағашларын яңартыу. Ҡоро йыл булды бит бер йылына. Шунда ныҡ итеп бирештеләр. Бирештеләр, күбесе шулай итеп үлде. 2013 йылда Илдар Гимаев исемендәге парк ачылды. Шунда без өстәп, тагын ағашлар үстереп, шунда күчереп ултыртырга маҡсатыбыз безнең. Нисә төп имән? Имән 400 төп, ҡарағайлар 300-дән артыҡ ултыртылды, шыршы 700-дән артыҡ. Дөйөм алғанда 1500 тирәһе ағас бер мәктәп кенә ултырта бит. Республикабыҙ тағыла матурыраҡ булып йәшәрһен өсөн беҙгә үҙебеҙҙең тормошто, үҙебеҙҙең тәбиғәтте, үҙебеҙҙең ҡул менән йәшелләндерергә кәрәк. Айнар Ғабдуллямович, был нимә ул? Бұл
2 яшьлек карагайлар. 2 яшьлек карагайлар. Улар монда өзүнө кип сыкмаган бит инде. Семенеден отуртулган. Тубырсыктын ичинен алып хөрүн олдуруп сыкты. Качан олдурттугуп? 15-жыл. 15 жыл. Уну нече олдура? Көзгө һәм язгы һәмме? Аны июнь айында отуртабыз. Июнь айында. Улар хәзер көчүрүп олдуртууга әзер инде. Бу ушунталарны ошо айтып чукуп алабыз да, неге коябыз. Алтын койма. Тамырлары кип атса. Тамырлары Тәрән монда. Тамырлары бер көрәк тирәнлегендә инде. Олдуртканда инде тәрәнлеккә олдуртагыз. Отуртканда 25-30 сантиметр тирәнлектә отуртабыз. 25-30. Аңлашылды. Бул карагайлар ниндәй тупракта ярата? Карагайлар ташлырак туфракны ярата. Ташлырак. Уларда ничек кирмина үскән сакта беренчек ашлама халагызмы? Юк, салмайбыз. Утайыгызмы? Утайбыз яз көне. Гоммән ул. Кыш көне шалабыз инде шалгы белән. Һез кыркагыз үстен. Юк, шитләрен. Аңлашылды. Мен куркып биткәнем, карагайның өзүн сабагыз да куюлып үсеп китә икән дип уйлаган. Мына центральный почкасы сынса, үсмей уже карагай. Ул шул кыркылга булактан иши дә һәйбәтрәк булып китмәйме? Юк, алай үсмей инде. Уны белмәгәнлек аңлашылды. Уже агач булмый. Аңлашылды. Бүгүн карагайны олтыртабызмы, әллә имәндә олтыртабызмы? Имәндә утыртабыз. Имәндәр кайда? Имәннәр монда чәчелгән. Әйдә алабыз, бер-ике имәндә алып. Булар тоже 15-нче елда чәчелгән имән чикләвекләреннән. Сәтләүктән. Бик озак булмаймы тей моны сәтләүктән, тубырсыктан. Әдердә берән алып килеп кенә, әдергә бәдер ултыртып булмаймы? Ну, әдерне бит алыр өчен акча кирәк. Без үзебез үстерәбез. Бу имәндә бирәк бәләкәй түгелме? Бәләкәй түгел, булар 2 ел үскән. 2 ел. 2 ел үскән имән. 1 ел, 2 ел. Ул сагынсы хаслай бәләкәйрәк булса, шул хәтле яхшырак яңарып китә. Тегендә яңгырга күзәткәндә зур баһа ул авырый, бәләкәй баһа нырак ябышып китә. Аңлашылды. Бисмилла әйтеп сыкып алайык та, буның да тамыры шул тәнлектәме? Үтләп. Менә сәтләү үрелгән һәм яңгы үсентегә тормыш биргән. Зөһрә ханым, менә безнең лесничество агзалары инде үзләре эшләр шунда, үзләре сүләп тә бирсеннәр инде. Бу урман хуҗалыгына ничә бала йөри? Һәм нимә белән шөгыльләнәһегез мәктәп урмансылыгында? Безнең лесничествода без бүтән укучылар белән бергә катнашырга тырышабыз. Без барыбыз да нәрсәдер эшләргә тырышабыз. Былтыр 2016 елда без Зилай районында слетта бардык. Анда 3 көн эчендә без күп дуслар таптык, яңа белемнәр алдык. Һәм Дәүләкән районында үтәчәк җәйкенлек слетка да барырга әзерләнә башладык. Шулай ук безнең мәктәптә гел призлы урыннар ала, безнең лесничество. Шулай ук 2015 елда бүтән Россия слетында 2нче урын яулады безнең лесничество. Безнең мәктәп мәйданында 8 сотылы каенкай исемле паргыбыз бар. Анда без усак, каен, карагай, чыршы, имән кебек агачларның орлыклары утыртыла. Без аларны 2 ел үткәчтен үсентекләрен мәктәпнең паргына күчертеп утыртыла. Афариндар. Аит мәктәбе укучылары экология ялында бик һәйбәт файдалы эш эшләйләр. Һез дә уларның өлгеһенә иярә аласыз. Альмир Габдулъяминович. Менә ошо агасты күсеп утырдың технологияны безгә әйтеп китәгә кыскасы гына. 25-30 сантиметр тирәнлектә чокырлар ясыйбыз. Киңлеге 15-20. Фирдәүс, әдә менә имән үсентеләрен алып бирә. Иң һәйбәтен. Ана шул берәүһен. Башта тирәгенә салабыз инде уртада калдырны. Уртадан ал.
Мына хава кірмәскә таптайбыз енді қайтып. Отыртқанда мына ағашты тартып қоямыз мына шай. Тамырлары турланырға тиіс. Үске тартып қоямыз. Енді араластырып отыртағыз или бәдіретме? Әйдә, мында да имен отыртабыз. Әйдә, имен. Әйткәндә олардың арасы күп булырга тиеш. Арасы біз неде орманда отыртқанда 50 сантиметрға отыртабыз. Ай, мына көшіріп отыртқанда. Келесі жылға бұл бірсе өлсәмін, анда отыртабыз. Мұнсы өлсәмін. Олар еш болмай, ол зурайып кетті, көшіріп отыртағыз. Тағыла бір айырғанмы? Бір-бірсіне мешайытса кесіп алабыз. Бағанаға отыртырғанмы, нәрсеге кесіп алабыз не? Аңлашыла. Плодовый ағаштардан енді в основном алма ағаштары, сливалар бар. Hər bir выпускной класс өзлерінің ақшасını алып, алма ағаштар, сажыншылар отыртып қалдырған. Ана олардың, evet. Но биыл мына қуяндар бигрәк зиян көп келтірділер. Ұшыларымы? Ну, бұлар может сақланы деп қалдырдық. Садовый вар білен обработать, бұяп қойдық енді, салап қойдық практически. Бұнда әлі аю киген, неме қошаған? Аю кемір? Аю түгіренді бұл. Қуян кемірге ярата, кемірмәсі оланың тішлері зынайып өлі. Ола, ол чуғын бұл алмасы кеміргенсі. Экологияна байбақсала өйделішін индерге болды. Илмир Рашидович, қайырды херейм? Шушы жеріні туры сүре башлағыз. Әйткендей, бұндай шап агрегат көп мектептерде жоқ. Бұл незаменимый агрегат біздің мектептің 100 жылдығына район башлығы Гатаулин Наил Габдулович бөлек еткені. Айғыр. Оңа рахмет, зор рахмет. Ұшы ерді ме? Айе. Так, бисмилла. Ғүмір матур өте, урман шаулап өсе, яшілік дауам ете, тиербіз. Мына бет, Бешбөлек районының Айыт ауылына барып, ағас отыртқас әлі өдімізде яшарып кеттігіндей. Ең мүхімі, еліміздің үпкелері кеңейді, ұлышы еркеледі. Хізделі матур тәжірибелер, қыдықлы башланғыстар бар екен, ұртақлашығыд. Әмет кеттік Куюргазинге, карты фолтыртыға, халам астына. Бұл қақта келесі тапшыруда хүйлербін. Бақсабыз бай, өдебіз, хау болайық.